Kalong ke ege bakam so tenat bah. Hadu kata ta ya ka jela Meghalaya jangi. Bakanang mi kesngi kipor kikon jakan ka jela Meghalaya kilanang kiu saprang bat la poi syakathong hak bai dei bat ka jing em jongki bat kumta kan ka we ka khubor barang mi chen lai thu ba une we klo re la kai football badang khat plas nam karta bala tep kartang muta u Helen nang tudu basang basa po is Giant Hills ka klub ye la kai football barat ba cakari India kata ka Mumbai City FC ka bay khonru haka league Indian Super League kene ka Mumbai City FC menta kata yo terhadap bansai na yo ne orang ye la kai na po is Giant Hills hakata ka kontrak ka banne hadu kumba license nam siteng ya une u Helen nang tudu haba pai kendiat haka jingele kai chu ne Helen nang tudu ne Helen nang tudu ka banding kong lu Ulasha Jit under 16 nagari India bahadin kata ula poi pat syaka klub bapau khmat nagari India hi kata ka Indian Arrows bahadin kata Ulasha Jit sendan haka under 20 jagari India bola yo long kapten sendan ya ka under 20 jagari India bola perak final sendan ya kari India haka South Asian Football Federation Cup kebalong mentau senam hi haka bakari India kalara final dak ba pelim hadu kembasan la arkur ya kari Bangladesh bahadin maka Mumbai City kali i yang kamela ka jong u bat kumta mentaka tayo kala pelang sendan ya ka Mumbai City FC bahkan saya ne orang ya ka na po is Giant Hills bar mentapat penapi yakini ki reaction ka bagi dikhar kala react hadin maka Mumbai City FC kala thit ya ne u Helen nang tudu